إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الإسلام جمتوتا بريان إسلام جزاك الله عنا خيرا. شيخنا شيخ آدم تولا أباخين أيوخين جباخين أفساواخين أبيتك كتير رحمتها بدف خير نساء سنة ومدى لوني وانغارين إسا دبتو نما دتشي نسان إفتي نما جيرما ربين عقلي خلنيفي عمري خلنيفي عمري ساخي سبرخا خاي نما هواسا قده خيرين دتشي مجلسني علمي داتي في علماء هندي سان دابتني شيخ بيجوت داتي شيخ أورومياتي شيخ ولوتي شيخ جماتي شيخ بالي شيخ أرسيتي شيخ هررجيتي شيخ إلوتي شيخ بورناتي شيخ بكونداتي شيني دبا سكينة مانتنا أجرتنتون قالا حرر أدري بيودا خيستي ستاديوم قديتشا إمام أحمد جراني خيستي قبي سجنتا رجيسا شيخ خينيا ويا بروتي قب أو ما جرتودا شرالين دابتشا جرا dirreen tolfamaa jirti dargaggoon baatee waan kana wal qixxeessaadhaa jirti namoonni humna qabu humnaan hirmaachaa jira guyyaa boru insha Allah yoo rabbiin keenya jedhe guyyaa 18 har'aan tanaa shayni aakhiraman taha guyyaan 19 guyyaa awwaalcha isaaniiti insha Allah akka faranjitti أكتوبر خد أسجل برد إبا ديدمي في ديدمي لما يجوا برد إبا لما في برد إبا ديدمي في ديدمي لما بركم لما في ديدمي لما أكتوبر خد أسجلي أول تساني تها جندو مشيخات تيجوا إدون صلاة أسمى دري استاديما magaalaa daree biyyoodhaa guddicha istaadiyeema Imaamu Ahmad Kajaan kana mul'atu istaadiyeema guddaa biyyattiiti asitti sagantaan keessummoonni gurguddoon argamanii sagantaan guddoon asitti guyyaa boru bariisaadhaan eegaltee gaggeeffamaa oolti hanga za'aa 6tti waa za'aa 7tti sagantaan gaggeeffamti namoonni bulchitoonni adda addaa ni dhufan فدرال الرا مجلس فدرال الرا نموني باين بفن شيخ خين خبجما الفاتحة شيخ من إبرو فاس دبلتي كسمة اتعانان فدرالة مجلس فدرالة فانس بفني نموته الدوتو إن شاء الله سرتي أركم مفتاحة أبوتي أبينيا هيوني منقدوني كيرو في قرن هاون نموت بايتو أركموتا إن شاء الله خنرا موني فقو جرتن هنگا زعا خدن اتخاص قودن ديسن هنگا زعا جهتيني ترى هنگا صلاة زوري تيجودا أچبودا سيخا خينيرتي صلاتوني إيقلتي نموني بودا آني رفس چران صلاة نخين نما في سغنتان گویا برو
ta'ammaan tana itti qophaa'uudhaan jalqabamte tun jechuudha haala kanaani gaggeeffamti inshaallah namoonni ammaaf naannoo tana jirtan dhuftanii yooniif waan kanatti hirmaattanii qooda irraa fudhattan bareedaadha kun ammaan tana isteejii odoon taane bakka keessummaan teessu sharaa dhaabutti jiranii ono kun hundi sharaa ganaa dhaabbatu ganaa isteejiin dhuftee isteejiin jaaramti kanaaf qooda fudhachuun bareedaadha namoonni ammaas dhiyoo jirtan soo namoonni gaafachaa turtan akkamitti hirmaachuu dandeenya kaja'u irratti inshaallah akka amma jenne kana ta'a sagantaanii hirmaadhaadha isiniin jenna kana fakkaata waltajjiin akkana fakkaatti ummata keenya fayyaadaya qeerroon teenya fayyaadaya qarreen bootiin qabeenyaa namoonni jajjabaan harqabu hundi arraan tana as keessa jira makiinaaleen ifaan nu dide ifaa dalaguu dide humna dhabeeti guuta kabillig jee dhaame malee silaa arra dirree tana ibsineeti dalagaa bareedaa gaggeessina inni jenna ammallee immoo dalagaa wannaan qatiin jiru haala bareedatti gaggeeffamaa jira maashaallah yaa keenya rabbi rahmataa haa godhuuf ummata islaamaa rabbi haa sabbarsiisu ulamaan caalama jaan mawtu lulamaa'i mawtu lcaalam nuti ulamaadhaa du'a addunyaati ilmii du'e keessaafuu gizee sheekha keenya sheekh Adam Tuulaate afaanumatti illee namatti ulfaata qalbitti illee yaaduun ni ulfaata yaadatti illee namaan dhufu ni taha jenneetu yaanne kanuma umrii isaanii keessa barakaa rabbi kaayee turanii waa hedduu nu dalaganii jiran kana wallaahi rabbi rahmata haa godhuuf inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun rabbiin tokkichi irraa haa qeebalu tilleen bakka nu haa buusu rabbiin gartee banaa isaanii rabbi nurraa haa cufu akkasi jara keenya guyyaa boruu namoonni hirmaachuu dandeessan hirmaadhaa jechuu barbaanneeti namoonni dhihoo jirtan dhufuun isinii mijatu keenyaaf warri magaalaa Finfinnee bariisaa yoo ka'e za'a kudhanii sanitti as dhufuun ni mala rabbi jannatul firdoos isaan haa qananiisu jazaa isaanii rabbiin jannatan haa kafalu nutilleen rabbi bakka nuuf haa buusu sheekh Adam Tuulaadhaa bakka bu'uun illee ni jabaatti akkasii الله يرحمك يا شيخ وبالله التوفيق Koren akka jijjiiran jaaramtee waan kana qindeessu irratti shoora fudhattee jazaa rabbii jazaa rabbii hafaluu fi bulchiinsi magaalaa Hararilleen dirmannaa isaan godhan tajaajila qabaati dura taaziyaa bakka isheen jiran janazaa dhaqanii warra taaziyaa dura dhuferraa bulchiinsi magaalaa Hararii jechuudha. Akkasuma haalota kana mijeessuuf isaayis qooda qabanii jazaa kafaluu fi isinleen manni keenya warri sochii kana keessa qooda fudhatan rabbi jazaa isin haa kafalu.
جزاكم الله خيرا. بالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Akkuma dirree fakkaattu isin barsiisuu fedheeti haalli deemu jiruu fi akkaataa boru namni hirmaachuu barbaadu gartee sirriitti akka gartee namni qooda fudhatu waan barbaannuu fi akkas ta'uu qaba inshaallah. Sagantaan jirtu tana fakkaatti jechuun isin beeksisuu barbaadeeti. Waan dubbadhu illee harkaa waliin bu'aa arrabaan wal dhadhaa. سيول دبتش اللي مريضة بالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.